Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag itag at impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at Juliet adinan inlanad ti adres na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May papan iti biag ko kas ina ti inak isalaysay. Barang makaibati iti adal kadag iti dumdumneg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juliet dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anay ko. Diyos ko. Tulungan na po, ma. Tulungan na. Tapno maipas ngay ko. Anormal di anak ko. Anay ko. Sabi ko matanda may sarong amang tulong kanya. Diyos ko. Hindi na ko bye-bye. Juliet, balasang ko. Ada ka dita. Wan, tata. Tulungan na. Tata Lucio. Aganak ako. Tata Lucio. Sapay la ko mata maawatan na. Tawan pa ila ti maitad ko nga abang ko ita. Ay na, di mon pagparikutan dayta balasang ko. Maawatan ka. Gaputa kaan anak mo kat nga raw. Agyaman ako na, Tata Lucio. Sana bale, taapaman ang makatagod agbayad akto. Well, ngamno ita, di mo pa ila panunutan dayta. Agpapigsa kakit day, tapno mataripatom iti husto ti anak mo. Ay na, nagpintas ti anak mo. Imalaken ka. Agyaman na, Tata. Kasladyak ka ba ilan ti sakit anariknak, idi agpaspasi anak. Ngam pinatibkar ko ti panunot kan riknak. Tadyak kayat nga dadakis ang mapasamak iti anak ko. Balasang ka o. Daman la damagag. Ayan ka day ti ama ti anak mo. Daytang arot ti parikot ko ita, Tata. Gaputa sa anan ang nagpakpakita. Sipod na amon na amasigo ka. Ay na, nakapinpintas ti anak mo, Juliet. Ala, ipapas mo timang saklot kan ko na. Tamadamdama pa'y agrupat kamin. Talaga ka di apatuluyam ti agawid, Juliet? Juan Greg, sa anak ang makatagad dito gapot na awan mo ti agawir iti anak ko. Wan matkit di Ngam di mo ka di urayan ti panagsubli ni Jeric? Diyakon namnamaan ti panagsubli na. Gapot talinipat na kamin anaming pinsan. Ay, unay maten ni Jeric. Di tayo pa'y ammo no sa dino ti ayan na itan. Daitakat nga rod. Iso adyakon namnamaan ti panagsubli na. Tano talaga napatag kami kan kwa na. Saan ko mga imadayo? Sa bagay matkit di Mabayin ako mga agawid ijay ayan mi. Ngam iturturod ko. Taawan ti sa balya apag kamangak dito Tata. Juliet, anak ka. Anda sa kroy mo ang maladaga. Ala, sumrak ka. Agyaman na, tatang. Juliet, diyak maawatan ti makikita. Anya ka deti kayat asawon day tao. Tatang. Anak ko, tuyubi. Pakawanin da ko man, diyak imbagbaga. Diyak ngamin impagaro pa kastoy ti pagbanagan ti relasyon mi kini Cherry. Kalata sana nagpagpakita kanya. Isungam mo ka din akon kaya. Unay matday ta na napasamakan ka, anak ko.
Mala, awanan ti maaramidam. Imbagkit di tay naiwanan ti sikog mo. Wan tatang, kaputa ipagpatid ko unay di anak ko. Apay nga itakala ang anagawid. Mabainak namin tatang. Kaputaan mo ka kung naandag iti tattao. Imbes nga urnong ko tiyawid ko. Saan taubing? Anak ko, adalata masao dagitik aro ba tayo? Hangam saan abale? Taintun agbayag, agtalnadan tumatlaan. Agyaman nagtatang. Ngamjak maawatan tiriknak. Kaputa gumigil ayam tigurak iti amatay anak ko. Anak ko, di mun panunutan ti ama ti anak mo. Narigat matlaan. Musikalata, ti mangikam-kamat iti bagim kenkwana. Pagnog ayam tinadamag ko asimbangkot kan, Juliet. Ay, wala na maring. Nabayag matan anak kaawid pagnog ayam ti kunada. Nga iso ang nagawid ka ta. Naganak ka. Wala na. Kas makita yung aglablabaak iti lampin. Ayan na nga iti ama ti anak mo. Diyak ka muna na. Awanin ti damag ko may papankan ko na. Husto gayam, tay kunada ang naganak ka abalasang. Kunak, ano da kay di adayo a lugar amang manggad? Ngam saan mo't gayam, tanapan ka laang nagpasikog. Ay, kaasi mo't si amam, tananayunan manan ti pakanan na. Saan mo't ket dinana? Taag trabaho ak tumanan. Ay, katwan tapno ada pang biyag mo iti anak mo. Ay, ora ikayam profesional. Makalipat no makabik na iti ayat. At damot gayam di adal nga aganak abalasang. Sige nana, taing nakitaan no nagburo kan jid anong nga indadang ko. No pagkabasulak man ti panaganak ko ang balasang. Pakawanan na ko. Ngam italak ko ni amin kan ka. Gaputa umok, adinak baybayan. Anak ko. Tatang, Limtag manan dagita matam. Gapo iti panagsangsangit mo. tatang. Jakmat nagayatan ti panangpanaw kanyak tinupyo. Ngam apay adidak maawatan dagiti karo ba tayo? Irwam mo ti bagim, anak ko. Takinunak matan kang kaide. Nga adala tamakuna dagiti karo ba tayo? Kasano no didak sardengan? Jak kayat amay matangan ti anak ko ti panangumumsida kanya. Ipakaawat taan na imbag iti anak mo, ti kasasaad yo. Di ka mapukawan iti namnama. Patsyek, amaawatan ng tao. Kumusta kayon, Tata Lucio? Juliet, balasang ko. Wan, Tata. Siya, kumusta kayon? Ay, nasaya at lata. Ay, dandani di ka nailasing. Kasalumot nga main. Nabayagan dahil di naudi ayo umay mo dito eh. Kahit kumustan ti anak mo. Dakulan Tata. Kasla ka ano laang daydi. Wen nga raud. Kahit ay wanam iti husto Iwan-wan mo tapno sana mayaw-awan itinalintag adana. Wan, Tata. Kat agyaman ak unay iti palagipyo. Naggapuam nga
Di ta sigod ang nagtrabaho, tata. Adanapan ko inala a dokumento. Ken, umay ko iyag dagito'y ginatgatang ko dita grocery. Isupay nga abas tuyo. Ay na. Agyaman ak unay balasang ko. Tadinak nalipatan. Nawat-iwat pa'y lagayam ti panaguray ko. Ang last trip mat namin ang tinaalak at nagpastos mat dahito yung alak. Binagdakan na kitang ti sapatos ko. Excuse me, sir. Juliet, Cherry, pasensya ka na. Di ka nilasin. Nalingdan nga mintiro pa ti face mask. jak amunuan niya ti sarita, Cherry. Kalpasan ti manu atawan ang panagurukuray ko kan ka. Tinasayat. Oh my God. Mapantay iti may sa restaurant. Tapno komportable tang agsalita. Ita, anya ti pagsaritaan ta, Cherry. Pakawanan na. Nudya ko nagpakpakitakin ka, Juliet. Aklunak. Adda sa bali a babae itibiyag ko idi. Anya, Ngam saan kami matla nagbayag. Kat nariknak as si kagayam ti podno nga ipitpitik ti puso. no talaga ang siyang tay ayat. Apay nga rod adinak sinubyan. Gapot adi nakpalubusan ti nakarelasyon ko. Kanayo nakasurutan. Jakmat kahit amay ramang ka. Aging ga na umamatlaan. Kat pinanawan na kon. Nabayag na inururay ka, Cherry. Ngam saan ka na uray. Amumit na sa dino ti ayan mi. Apay adinak biniro. Nagbutenak. Taim pagarup ko no dan asawam. Di ko namkit ni. Talaga adi na kami ipatpatag iti anak mo. Sana po doon ta. Numabalin. Agsinubyan ta. Buklentan ti pamilyata. Lading nitak, Cherry. Ngam iti kinapaot ti kawan mo. Napunas anamin pinsan ti panagayat ka kin ka. Di ka madanakan. Gaputadyak ipaidam kan ni Eden nga anak ta. Kanayon kamuta na marabyan anak ko. Apay, papapanan nyo ayan. Iti ayan ti kaadalak. Anyang iti ang aramidan nyo iti. Siyempre, dagiti school requirements nakitam, sabalin ti panagsungsungbat mo anak ko. Pasensya kayo na. Damag kayo mat nga minadamag. Gaputa kayat ko asiguraduan, no natalgad kamit laang. Laglagi pa, balasitang kan, iso asaan ko maakumkumpurme ti sumursurutam. Wanan, nanang! Nagbaliw kan anamin pinsan anak ko. Pangaasim tadi ka kumaagbalin abastos. Ta saan ka pinadakkel abastos? Tatang, kasladya akong kabailan a disiplinaan ti anak ko. Saan tayo nagkurang iti pamagpagagan ko, anak? Nga mapayakas di matan. Ay, uray siya nga raw, anak ko. Diyak matlaang maawatan ti anak mo. Nasursuro na pa yun ti sumungbat. Una yan, apa yan nagbalin matanakas di ti anak ko. Ay, di tay sardangan abagbagaan ti apok, anak ko. Patyag, na-impluensyaan laang iti barkada dayjay. Wan tatang, katulungan dak ko ma. Wan, anak ko. Narabian ka man yan, anak ko. Kay... Agat-arak ka simangpat. At least, nagawi dak, nanang. Bastos ka. Nagbalin kan asubag nga anak.
pinadakkel a bastos. Gaputa siya. Pulos ajak sinungsong batan iti amak iti baribar. Wala. Ngam apay nga rod. Anag-anak kayo abalasang. Talaga ang bastos kaya din. Di mo amo tinagdalanag. Tapno lang mapadakkel ka. Iso di nakpagsawan iti kasta. Isingiriyo pa yan. Ti panang padakkel nyo kanyak. Pwes, pumanawak nga rodan. Tapno awanan ti parikot nyo. Sige, pumanaw ka. Total, di mo matlakayat adang ganda giti pa magbagakan ka. Para makita no di nagtumitla ka sa pulan. Saan ka pumanaw, po? Pumanawag! Bayan nyo a pumanaw, tatang. Kita aklaang, no kabailan na ti agbyag ngagmaymaysa. Talaga asaanin ang nagsubsubli ti anak ko. Unay yan. Di nala pinanunutan ang madandanagan na kankuhan. Iwan nga raw, anak ko. Awan mati ambo ka nagkurangan. Apa yan nagbali na subag ti anak ko. Diyak masumbatan na ita, anak ko. Gaputa nakita. No kasanaw, ti panang padakkel mo kankwana. Kasanon nagpaiso ti sayang gusang ang masigog ti anak ko. At adan nga ibagadang ay malakanyak nga inanan. Di mo idan ikaskasaw, anak ko. Tapno saan ang manayunan, ti dadagsin ang marikrik na. Di daam mo tinagdalanam. Isuan na lakalaang kadakwada ti agsaw. Tinasayaat. Biro kanta ti anak mo. Talaga gaya mamasigog ka, anak ko. Pakawanan na, nanang. Di mo laam mo no anya ti marikrik na. Amom ka di anagado ti sao ti tao may papan iti naramid mo. Awan ka no ti nagdumaan ta. Agpada ta abalang kantis. Nanay. Apaya di mo pinanunod ti amin na sakripisyo para kan ka, anak ko. Apaya di mo dinangdangan dagiti pamagbagakan ka. Anya tinagkurangan tapno kastoy ti ipaay mo kanya. Pagkawanan ng kumahal, nanay. Nakulapan ti panunot ko. Kunak na balag. Saan madgayam? Awan lang arodan ti amam iti sibay. Kasta pa'y lati inaramid mo. Engkag bumaag tinang padakal kan ka itinasayaan. Yung puro sakit tinakam ti impaay mo kanya. Pakawanan nak nanang. Amo ka nagbidutan. Ikarigatag dagbalbaliw. Ado tinangeg ko asao, may papan iti pasamak iti biyag mi nga agina, Mr. Lonely. Nga mi di agangay, ininot analipatan da dayta. Nagbali naklataan na tibker, kat inggaed ti anak ko ti panagadal na, aging ga nagturpos iti kolehyo, kastamet ti asawa na. Alakastan, katagyaman akunay, tuy pagayam mo, Juliet. Juliet pagayam ko, saan asinsinan tinagdalanam. Ngem dayawon ka iti kinatibker mo. May saka a modelo nga ina, gapo ta uray anya tinapaspasaram ket di kasimmo ko. Ala, sapay lako ma. Tamasukatan mat iti ragsak, dagiti pan nakapasakit, nga ingka linakam.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pananakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan at Juliet, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kay amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nagpintas kagaya mi ti personal, Jay. Di nakman bulaan akasta, Roger. Nangruna na umisam ka. Agparang dagita kalid mo. Mabainaksan nga umisam. Ibagat kan kayo ti si Sasango ti marikrig na. I love you, Gay. Italaan nagkita ta. Kastanti ibagang? Si Kalante nakariknak iti kastoy nga ayat. Ay, ayatan na kadimay. Pangasin ta rin nakparayan. Ay, ayatan ka. Hello, Vina. Hello, Gay! Nakasaganan ti amin para igi-picnic tayo. Kaano day, Jay? Indun Sabadon. Oh, di itugot mo ha. Di mo liplipatan. Di inkarim a barbecue. Kwa? Niyan, sigurado nga umay. Taimbagak nga umay ka. Agiinom tayo ka no igi-igit ti baybay. Kwa, Vina. Sa anak nga umay. Anya? Sa anak kon nga umay. Pasensya kayon ha. Happy nga saan? Nagtutungtong tayon. Adda nga min papanan mi ka ni Roger. Nagkita kayon kini Roger? Wen, ngam jak impost ja picture mi. Anya tilangan na. Natayang, napudaw. Guwapo iti personal. Wen, natayag ngam kayo manggi. Nagkita kayo matgayaman. Kat, isurot mo tapno maam-am mo mi mat. Padasak ang nga ibagakan kwa na. Adda nga min trabaho na. Kaya't mi ama-am-am mo day ta lalaki. Vina, boyfriend kun. Anya! Nagkita kayo lang na minsan, boyfriend mon? Ay na, nag-greet magtan. In love kami nga rod iti tunggal maysa. Ay na, gay. Adan-anad ka. Amangan mat no addan asawa day ta lalaki. Anya? Jaketa sumurot ka kalagay ti paparkadam. Taapay. Mga nusuruan da ka iti kalukwan. Nabayagan nga amok ida. Asino ti William? Isuda mo no siya. Siyempre, sika. Oh my God, ada pa pananta. Sa dino. Panagnagam asyak ti ay-ayatam. Anya? Saan nga umay ni Gay? Saan ka no? Nagbaliw mo ti panunot na. Ay, sayang. Wen nga rod, sayang at talaga. Apay nga nagbaliw ti panunot na. Hey, nagkita da ka nun ijay kachat na. Anya? Boyfriend na ka nun. No kasta. Awanin tinamnamak. Wen nga rod, amok ang nabayagan nga gusto ka kinigay. Tay-tay mingak lang ti agaram kan kwa na. Ngem naunaan dakmatan. Si kanto mat ngamin. Doon nagaram ka kumaidipay. Nasakit a panunutan. Anya ngay nga rod, awate mon asaan kayo para ititunggal maysa. Mananggay! Ada bisitang! Asino? Ni ka di Roger? Asino a Roger? Ni Manong Ayan. Kunak man no ni Roger. Ibagam nga awanak.
Naibaga ako nga daka, manang. Basta ibaga mga awanak. Apay, di mo kaya takasarita ni Manong Ayan? Busy ak. Nakainda ka laang mo tita. Basta. No, ngay J. Roger nga ibagbagam ti bisitam. Ado ba lang nga ibagbagam? Basta, inka ibaga nga awanak. Napan ko binisita ni Gay ije balayda. Ang awan ka no ije. Anyang awan? Inawaga. Adda ka no iji balayda. Ano kasta? Di nakla kaya ta kasarita. Adda nga min date dakin ni Roger na. Talaga nga isudan. Bagbaga ak nga rod. Di na pa'y unay am mo day dyan lalaki. Hala, bayamon. Talaga nga isuti kayat na. Babe, nagmayat mo tanday do'y para kaya na pananta? Nagpintas nga pa iso bito eh. Ang napinpintas to ti panipasyarakan ka na makapanak ije Dubai. Aga brod ka? Para iti masakbayan ta, babe. Panawan na. Agurno nga. Tapno iti panagsubli kat agkal na isatan. Agin na dayo nga rod no kasta Ano santan Lagli di pa mga nyaman ti mapasamat. Ay-ayatan ka. Ket, puray ka ano man. Saan nga agbaliw dahi tarik nakkan ka. Hello? Hello, Gay. Vina, kumusta kan? Agsaksakit ha. Makalawason. Ay, isumot lagayam akas ti boses mo. Oh, kumusta? Medyo nalidayak. Anya? Sikapin nga the boyfriend na ti Malidayan. Nag-abroad nga minan ni Roger. Ha? Kaano pa Duan alawas ati na palabas. No, kasta. Addan oras mo kada kami. Apay, adda ka di lakad tayo? Niiyan ti awagam. Da kayo ang tungtong tani sa anak pa'y ang makarwar ita. O sige, agpaimbag ka, Vina. Pare mahik, Oh, apay. ituloy mo pala ang tararamida ka. Aghapdayak ita. Ad emergency? Wan, Sige. Bayam, tasyakon ti mangilipas iti trabaho. Gay, Adda ka magkayaman, iyan. itay ka pa'y. Kasangsangpat ko. Nag-order kan? Saan pa'y? Kat, kumusta? Nasayat mo tayo, nawagan na kon. Idi, ultimo text ko, di mo replyan. Pasensya ka na. Mawatak, busy ka kini Roger. Awanan ni Roger. Nag-abroadan. Kasta ka di? Wan? Nariga ti long distance relationship? Wan nga rod. Ang anusan mi tapara iti masakbayan mi. Nasayat mo ta da plano yon. Kaya't naasawan, da kayon to ti agkatuluyan. Iyan? Ada ka di lakad tayo ngagbabarkada? Sika man, no sa dino ti kaya't mapagpasyaran tayo. Siyak ti agpili? Wen, gay. Sika ti agpili. Nakasagana ak nga aglive iti trabaho. Babe, mamimiss ka na talaga. Mamimiss ka magtan, gay. Nagrigat gayam. Nada iti adayo ti ipatpatid mo. Agananos ta na. Kaslaki mo tong kaman. Gapo siguro iti kapapanunot ko ken ka. Di mo ba bayan ti bagim? Laglagi pa, nga dak dito yung mga pampanunot. Ken mga ayat kan ka. Wan, iso nga agan-anad kamot dita, Roger. Binibakon kan ka, Gay. Nagpigsa ka talaga kiniiyan. Apay anak ko ng tikasta. Idi imbagam nga picnic tayo. Nagbun adagos. Ure ada trabaho na. Agasam man. Si Kapay ti nagpili iti pagpiknikan tayo. Kati sumat ti kayat na. Kayat na asawa.
Naka. Anya? Wan, inamin na kanya, anabayagan nga gusto kan ka. Inununaan na ka magdayja a Roger. Ay na, Vina. Agbabarkada tayo. Anya kung matisaan mo ang pangayatan kini iyan. Agda trabaho na. Nasingpet kan nagagat. O kita ang iso taglot-luto iti kanin tayo. Huwag nagpais. Iso amin ang ti para luto kan para inaw. O anya pare, kumusta ti live mo? Mayat pare. Nakita ko jay post mo ijay Facebook ah. Asino dagi jay kakadwam? Babarkadak na gijay. Asino ti girlfriend mo ijay? Awan. Barkada kami ida. Di ka man? Plano ko mga arman ni gay. Nga madamatan boyfriend na. Asino ijay ni gay? Jay sexy. Jatid dog tibok na. Napintas ano kasta? Apay nga inununaan da ka? Ay. Sika talaga. Chismoso ka. Damdamagak lang pare. Tani, awan pa'y nadamdamag ko a girlfriend mo. Nasayaat ko mga rod, no girlfriend mo day jay agay. Manang, awan ka naman ti problema iti internet connection tayo. Awan? Napartakmat. Apay ayang amin. Apay garod ajak makaawat iti message ni Roger. Talaga amat siguro nga awan message na kan ka. Di nakpayan aw-awagan. Idi pa'y lamang mga kuday tanagan, manang. Asino aya day ta Roger? Ilan tumanan pang ibagbagaam. Boyfriend mo anya. Saan? Boyfriend mo. Apay adi mo man nayam amo kada kami. Di pa yung umay diti balay. Adda nga minidya abroad. Kunak no ni manong ayan ti boyfriend mo. Ta iso ti kanayon diti balay. Anya aya ti langana day ta Roger. Ay, makitam to. Basta di mo ibagbaga kada mami kan daddy day taan amwam ha? Wan manang. Agkaradamag da ngamin kanya. Nang nangruna, ta saan da pa'y anakit kita day di alalaki. Busy ka nun ni Ian iti trabaho na. Oh, kumusta kayo nga kay ni Roger? Padasak tuman nga awagan ni Ian. Ay na, nasikat ti umawag, sungbatan na adagos ah. No maipapanmat ka ni Roger. Awanan komunikasyon ni. Ate ngawan. Di nakmatan awagan. Kita ang manday ta. Kasano ngay itan? Ang sana bali? Basta agan-anad ka. Basta awan na pasama kada kayo. Di mon problemaan no saanin nga agparparit na. Dayta nga ruti parikot ko ita. Anya? Ay ayatak ni Roger. Iso ana itid ko ti bagikan ko ana, Vina. Ay unay kamaten friend. Di mo na inusar day ta panunot mon. Kasano ngay ita ang mabiru kam day dya lalaki. Sapay jakmat amo. No sa dino ti ayan ti balayda. Wano ayan dagiti kakabagyan na. Ay, jak amo kan ka. Nasirib ka mati kunak. Ngam apay adi ka nagpanunot. Hello, Vina. Kumusta kan? Busy kan samot lang na. Saan, Mat? Amo, adi pa damag ko kan ka. Anya dayta? Addan gunda huway mo kinigay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awanan ti komunikasyon da iti da iti a Roger. Saanan nga awagan ni Roger. Ha? Apay ngay? Tsak amo ah. Kastamat namin dagiti lalaki iti abroad. Nakabirok siguro na iti sa bali. Ay, unay matan. Addan chance mo, friend. Armumon ni gay. Ha? Awisa mo tagdate kayo. Ay nanda kayon sakit kag forever ah. Ay, Vina. Addan kaayan ayat ko. O facemate ko. Ni Sharon. Hasta ka di. Regards langan kanigay. Bayam. Tanoad dan to panahon ko.
Awisen kayo kinigay. Aging gaita, awan pa'y laeng komunikasyon mi kini Roger, Mr. Lonely. Kasladyakon kaya ti agtalek, taamangan no maulit tumanen, tinapasamak kanyak. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, gay. Pagayam gay, dayta ti leksyon. Saan lang nga para ken ka, ngam para kadagiti daduma babae, analaka nga agtalek kadagiti lalaki. Napatag ngamin am mo iti personal ti pakiayan-ayatan. No seryoso ti lalaki, rumbang laeng am muna ka kadagiti naganak na, wenno kakabagyan na. Ti lalaki apudno amang ipatpatag, am muna nga irespeto, ti kinababae ti ay-ayatan na. Buwan papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan agay, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon Virgie Paglay. Computer recording technician Michael Logitan. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat Dito'y tan paraangan nga agmerienda. Naparpariir dito'y. Wan, pudno na pariir dito'y. Ibusan ka da ito'y insagana. Oy, sige ah. Mayat titimplam ti Diyos ah. Umaya man. Oh, ada ti boyfriend mo. Adayag ko na lumapapaya. Apag iso, agmermerienda kayo. Inayon yun ang meriendaan. Wow! O ala, siya kun ti mapan mangukis. Iyawat mo, Rodrigo. Oh, adoy, Tonya. Ah, sige. Panawan kayo pa ya. Tainak pa iji kusina. Apay ka di ngay may ka. Umay ka laang matsarong karan. Imbagak magtan nga awantan. Inbreak kan. Iso asaanan anas kan asarong karanak. Carmen, saan ko akabalan? Saan asika ti kayat ko apakiasawaan? Nagbreak tan. Iso asaan kan nga agpakpakita kanya. Awan mati makita kagapo ng agbreak ta. Saan mo ka di ang maawatan? Saan kan akayat? Iso apo manaw kan. Naimas ti papaya ni Rodrigo ah. Nagsamit. Oh, adoy, mangan kamot Carmen. Ay, jak kayat. Kanamlaan. Apay adi mo kayat. Gapo tayintad ni Rodrigo. Wan, ibusam no kayat mo. Imbreak mo gayam ni Rodrigo? Apay, naamiris ko asaan gayam nga iso ti kayat ko apakiasawaan. Ti kayat ko, daytay makaipaay kanyak itinasayaan a panagbihan. Ambisyosa. Ay na, Tonya. Narigat ti panagbiag mi. Isa syempre, kayat ko ti makiasawa iti mangipaay kanyak iti mayat a panagbiag. No siya, uray na kurapay lang ti agbalin nga asawa. Basta nagagat amanggad. Kan, manangipatag iti pamilyana. Daytay saan nagbabae? Kan, daytay saan anaungat nga asawa? Makaumamot ti panagbiag anak ko rapay. Kat, adarod mangaram kan kaabak ng alaman. Siyempre, adda. Nang runa ka napintasag. Hoy, danga. Subyam ket din ni Rodrigo. Simple la ang alalaki. Ngam nagagat nga aggarden. Basta. Jak kayatan ni Rodrigo. Saan kun nga ay ayatan? Sige ka. Agpaaramakan kwa na. Sige lang.
No kayat mo, kuyugan ka pa eh. No kasta, talaga saan mo nga iayatan? Saanan ko nakmat? Iso anawaya ka nga agpaaram kan kuana. Kat, asino ti kayat mo? Tay kanayon mo aka video call? Wen, madlaw abak ng dayjay. Kat umadanin ti panagkita mi iti personal. Sa dino ti papanam, Carmen. Ta nakapulis ka mag... Nakalablabaga unay day ta lipstick mo. Sakit nakiting ti palidam. Sana bale, nanang. Tanapintas dagiti legs ko. Papanam aya. Makisinara kak itibak ng a-textmate ko. Lalaki? Wen, lalaki, nanang. Nagtaor day dya a-textmate ko. Bak nang pay. Anya? Ay. Amangan no maisag makaiti day ta. Anya amay sagmak. Agsarita kami lang mat iti ka-date ko. Adamat ka ayan-ayat mo. Nga makisinara ka pa ilaang di ta textmate mo. In break ko ni Drigo. Anya? Nagsingpot abaro ngam in-break mo? Saan kon nga ay ayatan ni Drigo, nanang? Ala, inakon. Amangan numaladawak iti date ko. Ala, agan-anad ka, Carmen. Nagpintas ka gayan. Pura iti personal. Uray si ka. Nataer ka iti personal. Amo Carmen. Ada nga gusto kan kaita. Nakita ka iti personal. Kaita tipod niya. Sige, mantan. Kalpasan na. Mapantagpag na pag na. O sige. Kat siya kung ti agbayad iti in-order ta. Sana. Siya kon. Ag-order ka lang ta. No at dapay kayat mo akanan. Sigurado ka ka nga awan ka ayan-ayan mo. In break kon. Gapot ati kayat ko. Katay adda ko mabalin na ti pakiasawaan. No kasta, saan ka nga rin nagbidot ang nakisinara kanyak? Ngamin, talagang nagayatak kan ka. Oray, di video ko lang nga nakikita ka. Nainlabak kan ka. Ket ad-aday tanda nakita ka iti personal. Marvin. Saan ka pilito namang sumbat kanyak? Nakasaganak nga oray. Ket iti sumaruno. Isurot kanton iji pagnanadak. Ha? Wen, ket yam amu ka kadag iti amin agagayam ko. Ala, umunag ka. Agyaman ha? Dahito iti balayo? Saan? Apartment ko la dito eh. Indon sa marano. Ipasyar kanto iji balay mi. Ket yam amu ka kadag iti dadakkel ko. Agmay may saka dito'y apartment mo? Wen, Ah, mabit lang ha. May saganak iti inuman ta Diyos. tulungan kan. Saanan? Agtugaw kalatan dito eh. Tasya akong timang isagana. Sige. Uminom tayo ti Diyos. Kaya mangan tayo ti insagana ka sandwich. Agyaman na ka? Kalpasan ang mainom ko dahito'y juice. Agawid akmatan. Nang runak at sumipngatan. Simuro taklakan ka. Takayat ko ang makita ti pagnanang edam. Sige. Uminom ka nga ro dami ti Diyos mo. Agidan ta. O sige. Ne. Ada nagsardang alugan iti batog to'y apartment mo. Sige, inakitan. Ituloy mo uminom iti Diyos mo, wen? Apay kastoy. Kasla agtayak ti panagkita. Apay kastoy. Oh, apay akas na pinangamay may dito'y balay. Ganda nga trabina.
ka, mga awan pagananay ko. Ano niya? Awan matan ni Marvin. Kadyak matan makonta. Ginundawayan na ka? Wanton niya. Kasano nga rin itan? Diyak amo ti Aramida. Agpatulong kay ti pulis. Saan? Diyak kayat. Ad-adda na may babainak no kasta ti Aramida. Ngamin, simurutagkan ko na iti apartment na. Kasano ka nga rudan, Carmen? Diyak amo, Tonya. Diyak amo. Nay, nagbakbakwar ka? Kuha na nang madititsan ko. Masikog ka. Saan ka day? Kuha na nang Sino ti ama ta sikog mo? Naskan nga ikalay sana ka. nanang. Ala, ingka kasarita ti nakaalaam iti dayta. Tatakderaan na dayta sikog mo. Sino nga ta daytoy kanayon nga ag-video call? Saan ko mat namam mo? Di mat nga ron ag message. Jack amo no asino daytoy. Jack latan sungsong batan. I-off ko man laangan. Ay, maturog akon. Tainton bigat. Mapanak iti apartment ni Marvin. Naska na sungbatan na tinaramid na kanyak. Gaputa talaga ang masikog akon. Kaya't ko ang makasarita ni Marvin. Parwaram ko ma. Ha? Parwaram ni Marvin, tagsarita kami! Sige, umunit ka. Kinapod muna. Siyak ti akin kukuha iti dayto yung apartment. Kumusta kan? Makabulanan kalpasan day di agundaway. Anya ti kayat mo, asaway. Siyak ni Gino. I-video call ka. Ngam di ka sumungbat. Diyak amo no pang sapulakan ka. Gaputa saan mat nga amo ni Marvin ti address mo. Napintas ka. Kat sipod day di agundaway. Saan ka na malipatan? Siyak tinanggundaway kan ka. Anya? Inikak ni Marvin iti kwarta. Gaputa insagot na kakanyak iti day di agundaway. Awanan kayo, itiba. Sorry, Carmen. Ngam, kaya't kang itakdar. Wen, saan ka nga gamam mo? Nga maklunek. Saan ka malipatan? Pakawanan na kuma iti inaramid ko. Ngam kas iti nakunak. Kaya't ka nga itakdar. Ay na, Carmen. Gapo iti kinambisyosam. Kastante na pagtan mo. Nagsikog kan adi na oras. No napod no lakit di jay lalaki kan ka. Di sige. Total, isumot ti ama ta sikog mo. Tonya, Sa bagay, narigatan friend. Ang mga nagbabawi kanto iti udi na. mariribo ka na. Uray siya. Tiyakon amo na niya ti umno nga ibagakan ka. Nagdanga kan tumot ngamin. Tonya, Kastoy laangan. Ipas ngay mo day tasikog mo. Kat paliiwam no talaga napunukan ka di lalaki. Kat no makitam anasaya at gayam at tao. O di pa ikanlay sa kakankwana. Ngam no dakos, di bay amon. Tonya, Ay wanang pay lang tasikog mo. Iti kasta, nasalunat nga ipas ngay mo.
At iti ginhatang ko para ken ka. Ken para iti ipas ngay munta, Carmen. Kanayon ka agumatang iti para kanyak. Jakmut imbaga nga igatangan nak Manumit la day tangay. Gatas, prutas, ken sidaan nyo. Oh, di ka agsinaya kasta. O nya, kaano ti sumaron no check up mo? Takuyugan ka. Gino, Sapay ko mata masursuro na kayatan. Ngamin, kasta ti marikrik nakan ka. saan ka unay nga amam mo? Jak kayat nga iti udi na kat agbabawi akto. Huston tinaminsan ang nagbidtutak. Aga po iti ambisyon ko ang makaasawa iti baknang. Tapno rumang ay kumamat ti panagbiyak ko. Ngam na isag makakgayam. Sige, maawatan ka. Ngam di na kumaparitan a sumarong karken ka. Ket sapay la kuma, tamayat nakmat. Akas iti panagayat ko ken ka. Nakasaganak amang ikalay sa ken ka, Carmen. Saan ko atan likodan ti ubing, Carmen? Agperma at kas amana. Gino, Awan pagdanagam iti bayadam diti ospital. Gaputa siya akong ti makam mo. sige. Kumusta, Carmen? Nagpas ka kagaya man na. Marvin? Impaka mo ni Gino kanya ka nagpas ngay kan. Iso asin marong kara. Di na ako nakagura, ha? Yan, sorry matan. Ang kinapod no na agbagay kayo kay ni Gino. Oh, lalaki ka dito anak yun, no babae. Lalaki? Ano kasta, nataer ang maladaga. Sorry, Carmen. Kasi tinako na. Agbagay kayo ko ni Gino. Kang Ronan na. Bak nang dayta. Saan ka di kasta ti sapsapulan? Abak nang ti pakiasawaan? Anya? Di ka nagkadkad no kaya't nakang ikalay sa ni Gino. Ngayon, iso ti makasungbat iti ambisyon mo. Hustuhan, Marvin. Di mo ko man iparupa kanyak tibidot ko. Agpapada tayo nakabasol. Kat lipaten tayo kuman ti amin. Di ka nagluakas ta, Carmen. Agrag sa kakit di. Gaputan na ipas ngay munti anak ta. Kat gapukin ko na. Ad-ad da itan ti panagbalbaliw ko. Ken panaggagat ko. Innem abulan ti anak ko, Mr. Lonely. Kat kanayon lata sa rongkaran ni Gino. Makitak mati kinapatagmi nga aginakan ko na. Ngem agdwa-dwaak a makikalay sa kankwana. Gaputajak kayat ako naan dagiti naganak na at ikinabak ng dalaeng ti al-almanek. Gapu iti kinaambisyosak kastoy tinagbanagap. Pagayam Carmen, agyaman iti daytoy apakasaritaan. Gapu iti ambisyon mo a makiasawa iti baknang nagpas ngay kamadten abalasan. Ngem si dadaan ti ama ti ubing amang ikalay sa ken ka. Sika ti ayan ti amin a pangedeng, Carmen. Tauray ko na adi mo kayat ni Gino, no talaga ada kayo tinaikari iti tunggal maysa, agkatuluyan kayong tulata. Ti adal iti dayo ti apakasaritaam, ket saan nadakas ti agambisyon. Ngem gunudem day tanga ambisyon, iti nasaya at awagas. Tapno saan ka, ama isagma. Bueno papagayam, ingkay nang nagantipan na kaidrama ti pakasaritaan ni Carmen. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lovely, inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Liza. Asaan na nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. 5 kami nga agkakabsat. Ket addaanan iti pamilya dagiti kakabsat ko. Awan meten ti inaken amami. Tapimusay da gapo iti sakit. Ket sipud dita, siya kon tinangisakad iti panagbiag ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lisa dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy, katulong! Darasam ti agunay! Bagkatam dagiti bagahe mi! Uy, ma'am. Siya kung ti makaam mo amang isarat. Hoy, di ka agtakaw ah! No adda mapukaw ka dagiti gamit ko, bayadam. Sa anak nagtatakaw, ma'am. Ala, bagkatam dagita bagahe mi! Siya kung timang bagkat. Di ka laaw-alaaw ditoy, Venus. Kasanumat ngamin, nagbuntog nga gunggunay day ta katulong. Sige, Lisa. Tulungan naklangan. Uwan, sir. Sige, ma'am, sir. Agpalamiis kayo pa'y. Uminom kayo iti buko juice. Kan adamot na ling ta akamuti. Nasamit day ta. Agyaman kami, Lisa. Hoy, katulong! Yadayom day ta kamote, sa anak amang mangan iti kasta. Saan, Lisa? No di na kayat. Siyak timangan. Nasustansya na ita. Sige, sir. Inak na ro dan ijang kusina. Tatulungak ni Nana Maming. Agluto kami iti taraon nyo, sir. Sige. Kasta talaga ti ugali day di abinos. Nabayag kit di aasaan nga imay dito. Tada negosyo day di Manila. Naanos tila nga na iti ladawan na iti Facebook. Ngam, nakaungungot mat gayam. Word, Lisa. Gapo siguro tabak ng da pamilya iso akasta. Nana, napintas ni Ma'am Venus. Agbagay da ka ni Sir Daniel. Word, saan nga ay ayatan ni Sir Daniel? Ha? Amumutan dagiti babaknang. Nasken mo't abaknang kipakiasawaan ti anak da. Saan da pa'y mat nga agasawa? Saan ka di, Nana? Wan, saan pa'y? Nabayang damutan nga agnobyaw, nga maging gaita, kag saan da pa'y anak kasar. Busy da ngamin iti negosyo da, Nana. Wan, husto ka, Lisa. Ala, ituloy takit din di aglutaw. Sige, Nana. Itaam, no nalina yun din na po'y, ta isublaktan ti si daan. Hoy, katulong. Ma'am, Di mo gamdan agar-garyan tinobyo ka? Naglaw ko ngamin anagpigkat ti panagkitkitam kan kwa na. anya? Asino ka kumamat no ikumpara kanya? Katulong ka na ang. Nakurapayak laang, ma'am. Ngam, addaan na kiti nasayaat nga ugali. Kan panagpuspuso. Anya? Tanya ti kayat mo asawan, ha? Awan, ma'am. O sige, tainak di tarwar. Agsibugak pa'y ngamin kadagiti masetas. Sige, ma'am. Panawan kan. Nagmayat kat kumaasong batan. Bayak man laangan. Amangan na siyak pa'y tidakas. Ay na, ado pa'y ti sibugak. Ano saklatan
taamangan numalaylay dagiti masetas. Sapay nagpudot ita pa naman. Lisa, tulungan kan. Noel! Si Kamot Gayam! Kumusta ti trabaho mi dyan syudad? Nasaya at met. Andala umay ko ipag na papeles. Isuan nagawidak ditoy. Imbag ka pa'y. Addan na talgad at trabaho. Una, day talaan tay Jemot Manila. Nagaddayo. Tinaskan. Mabalin mo lahat at bakasyon dito lugar tayo. Una, day tati pagsayaatan na. Ala, tulungan kan nga agsibog. O sige, agyaman na ka. Oo! Makiinin naram kamat gayam si kaababaw niyan. Kunak man no agsibog ka. Kwa ma'am. Siyak ni Noel. Di tabangir abalay ti ayan mi. Gayam ko ni Lisa, kat tulungak iti panagsibog na. Yak kasapulan ti palawag mo, lalaki. Ala, pumanaw kan dito eh. Apay, dakas ayan no tulungak ni Lisa, iti panagsibog na, ma'am. Kat sigud matatultulungak idi pay laeng. Awan mati dakas na Ay, Noel, ingkalatan. Liklikan talatan ti Riri. Sige. Narigat mat ngagpaiso ti makipin na pilit iti mata pobre. Sige. Padamit gayam abastos day di ang lalaki. Saan abastos ni Noel, ma'am? Nasingpot day di abaro. At daan iti respeto kan nasaya at nga ugali. Saan na ka makatulog Agtugtugawak pailaan diti paraangan. Sumrakak tilatan iton makaturturogak. Lisa? Ha? Sir Daniel? Apay nga ka diti paraangan. Rabi na. Agpapaanginak, sir. Sa anak namin na makaturog. Sige. Agpaangin tado Lisa, nakalpas ka iti dressmaking, saan ka di? Owen, sir. Kinid daw ko kan ni Madam Grace nga uray kastalaang ti adalak. Kat pinatgan na. Aging gaan ay palpas ko. Kayat mo ka di ti maaddaan iti shop. Tartari gagayak dayta, sir. Nga saan pa'y nga ita? Ngamin, jakmot mabalin a panawan ni Nana Maming dito vacation house yu. Kaasimot nga agmay-may sa. Agyaman no kasta? Sir, imbag man ta nagbakasyon kayo. Mano atawon adi kay nagbakasyon Kayat ko tag-relax. Gapot na pasig at trabaho ta sa sikaswat. Owen, sir. Kasapulan nyo ti pa nag-relax. Lisa? Sir? Nobyum ka din ni Noel? Di tabangir balay? Saan, sir? Nasingad la apagayam ko ni Noel. Sipod nagpaayak kada kayo dito vacation house yu. Adda ka din nobyum? Awan pa'y, sir. Jak pinanunot dayta. Gapot ati pa nagadal ko iti vocational course. Kanti trabaho dito iti adda iti panunot ko. No kasta? Saan ka pa'y anak nobyo? Saan pa'y, sir? Nagasat tagbalin to ang nobyo, Lisa. Gapot na malaksid ang napintas ka. Nasayaat ka pa'y tao. Katda kayo ka ni Ma'am Venus, sir. Kumusta kayo? Amuyo? Agbagay kayo launay. Napintas ngamin ni Ma'am Venus. Dagiti dadakkel ko tagpilit nga isot asawat. Ngamtsak kayat. Ha? Tirason ko. Sa anak pa anak kasagana ang mga asawa. Gaputan nagado ti rumbang nga si kaswag iti negosyo. Sir? Nagbakasyon na. Takayat ko tag-relax. Ngam, simurot natin. Diya ko nalapdan. Kaya't na mag-relax sir. Sir, saan ka kadian naragsak nga iso ti kaduam?
Talaga saan, Lisa? Mas naragragsakak pa'y kidi. No sikat ti kasarsarita. Day tatipod no. Amom ka diti panggap ko. No apay anak bakasyon ha? Panggap mo, sir? Ano na ita? Tapno makita. Kan makasarita ka. Ngamin, iti video ko laeng ang makita. Kan makasarsarita ka. Kan saan pa ka na yun? Gapot ka na yun nakabisi. Sir? Kat agyaman at tanagtalinaid ka na vacation house me. Agyaman at tasaan ka man panaw. Sir? Lisa, jakon sayangan day ka nito. Ibagak tipod no ariknak. Agayatak kan ka. Idi pa'y laeng. Anya? Sapay ko ma. Tadi mo tagidaksen, ti panang ibagak itipod no ariknak. Dan sapay ko ma. Tadi mo kunain apagay ayaman ka laeng. Imparipirip ko idin tiriknakan ka, Lisa. Kat italaeng anay ka na kiti gundaway. Tapno mayibkas kumanen tipod no ariknak. Sir? Ay ayatin ka, Lisa. Kat pangasim. Tadi ka kumagumura itimpudnokken ka. Saan akong amas daaw, Lisa? Taidi pa'y laang. Nadlaw ko nga gusto kong ka ni Sir Daniel. Day talaang taamok nga damang laplapod. Ngamin, sigurado asan akayat dagiti dadakkel na. Sa bagay, saan kami ang maikari iti tunggal may sana na? Gaputabak nang da. E din tatasyak kat nakurapayak laang. May salaang akatulong. Tinapudno nga ayat, awan pilpil yan na, Lisa. Nana? Ala, maturog takit dain. Di kagpuyat. Madadaal ti kinapintas mauno kasta. Kanas kan nga griing ta amasa pa inton bigat. Wala na. Maturog tangarudan. Lisa, agsagana ka, tarumbarta. Ha? Parbangon pa laang, sir. Kan, sa dino ti papananta? Bastahin ka na grubuhat, tarumbarta. Urayan ka di ko siya, ha? Mangalak iti sumagmamano akawis mo. Sir? Ninaana maming pailaang ti makamu diti kusina. Uwan, Lisa. Siya kung ti makamu ditoy. Iso sige, ingkan agrubwat. Sige, Nana. Ala, urayan ka na di kotse. Taitay pa'y anak kapalisa. Bye-bye, dahito imbayang ta. Sir Daniel? Wan, Lisa. Dito ita pa iti sumagmamanungal daw. Takayat ko asik ati makadwa. Kan makasarsarita. Sir, amang ano sa pulan na ka ni Ma'am Venus? Saan nga iso ti panunutan? Sir, madandanaga na kiti dahi ti akad data dito eh. Amang ano anya ti makuna da Madam Grace kan Sir Victor at adakkel mo. Asyak lang akatulong ti. Saan mo nga ituloy? Naragsakak. Tas sikat ti katuak, Lisa. Sir, Lisa. sir, inarakop na. Lisa. Sir, Sikat ti kayat ko. Saan na ni Venus? Ay ayatin kan. Idi pa'y lang. Wan mama, nilisa ti kayat ko ngay kalaysa. Sigurado ka itiday ka, iho. Wan mama, iso tay ayatak. Tinapod no na,
nagdato na kun kan kuana. Ket adda kami iti may sa resort. Iho. Pagaragsakak da ito'y mama. Ket saan dak kuman alapdan. Awan mako na kinilisa. Gaputa na saya at ababay. Okay, makamu ka iho. Basta tinaskan kat naragsak ka. Tanarigat mat no ipilit mi ni Venus. No saan mo mat ngay ayatan. Agyaman ak unay mama. Kastapay nga rod. Bye. Oh, nangag mo ti nagsaritaan mi kini mama. Gaputa in volume ko ti cellphone ko. Daniel, O Lisa, magustuhan na kamot ni mama. Ken awan mo't parikot kini papa. Gaputa no asino ti kayat ko. Itulok dalatan. may saak nga ulila iti ama kan ina. Kat dagiti kakabsat ko. Sipod pa'y awanan bibiyang da kanya. Ngamin, adda-andan iti kanya-kanya a pamilya. No saan da ka ngayon patagdag iti dadakkel mo? Addaak amang ipatagkan ka, Lisa. Kang ronaan na. Addaak amang ayatkan ka. Daniel, Ita, kayat ko abalik sumanan. Nga ay ayatan nak. Daniel, Kayat ko adenggan nga ay ayatan nakmat. Lisa, uwan Daniel. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, unay-unay. Imay kami tapno maornos ti amin. Uncle, Sorry, Venus, iha. Taure kasano ti ayat mi, anda kayo kan ni Daniel ti agkatuluyan. Ngam saan na ka talagang ay ayatan ni Daniel? Venus. Sorry ha. Nilisa ti talaga ngay ayatek. Sipod pa'y. saan? Saan apod na daytan? Sipod pa'y, Venus. Saan ka ngay ayaten? Saan na mabalin? Ay ayatan ka, Daniel. Imay kami, taamuming adda ka ditoy, Venus. Saan da ka papanawan? Nga madalatakan ka no pumanaw kan. Katagsublikan ije Manila. Sorry ha, Venus. Saan ka ngay ayaten? Nilisa tayo ayaten. Hay! Sika ka tulong! Inagaw mo, tiragsak ka! Sorry, Ma'am Venus. Imparsak mo ti cellphone mo kinilisa. Pati may parbanggan ko na! Agraran! Awan mabalin mi, no nilisa ti kayat mo, iho. Ala, no kasta nga rod. Naskan nga ipamuspusan tayo, ti irarangay na. Tasaan mat amabalin nga dalatan dito vacation house. Kaya't ko amang lukat kami iti dress shop na, mama, papa. Aging kaarumang ay. Sige, aramidin nyo na ita. Agyaman ako, Nay. Sir Victor. Madam Grace. Sapay ko mga rod, tagbalin ka nga ulidan nga asawa para iti anak ni. Sir Victor. Wen papa, agtinulong kami adwa para itagbalin to a pamilya mi. Nukas ta nga rod. Asikasuan tayo nga umuna ti panagkalay sa'yo, iho. Wen mama, agkalaysa kaming kinilisa iti kabiitan a panawen. Ita, Mr. Lonely, addan imatmatunak nga upat address shop. Ket babaan iti kaasi ti apo, dumurdurasan. Ket dito'y ayan ko address shop, adda radyok dito'y. Ket daytoy tiliwliwami kadagiti kakaduhak a dumadait. Tagdengdengeg kadagiti drama yo. Isu ang napanunot kumet nga ipatulod ti pakasarita ken ayat. Agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Lisa. Agyaman ak pagayam Lisa iti daytoy a pakasaritaam. Tinapudno nga ayat, awan pilpilyen na. Nakurapay man wenno baknang. Ket kablaawan ka iti iduduras ti negosyom. Sapay la kuma tagtultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Ket daytoy a pakasaritaam
agpaay nga inspirasyon kadagiti naayat adumdumheg. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Alisa adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsura para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Sige, Lourdes. Agpakada akon. Umayak tumanan intun bigat. Tapno sarongkaran ka. Ay ayatan ka unay. Katagan anad ka kumakanayon. Alawanan. Agan anad kamat itidalan mo nga agawid. Ay ayatan kamat unay, Berto. Ay unay na ya, dagiti nataangan. At dapay atiw da teenager. Suron kon. Kita kayo man lang. Madlaw akontra dagiti anak mo iti relasyon ta. Ipagarup da ngamin, asaan ka anapod no kanyak. Gaputa may saak abalo. Idinto ta si ka kat awan anak mo. May saak abaro. Uray man. Ta saan mat nga ginadayo ti tawon ta. Bayam. Ipanaknak ko kadagiti anak mo. Anapod no akan ka. Wow! Nagimas ti sidaan, mama. Sabalila at talaga ti inspirado. Ay na, labliading ko. Di mon pasablugan ni mama. Tanagalas. Alakit din, mangantayo pa'y. Sa tay to pagsasaritaan ti may papan iti dayta. Apay, mama. Kaya tsuka di pa iti makiasawa? Mangantayo pa'y. Madamdaman to na song batak dagiti saludsud yung anak ko. O, ala anak ko. Agtugaw kayo. Tasong batak dagiti saludsud yung itay. Nasyak, mama. Awan parikot kanyak iti relasyon nyo kanya Uncle Berto. Awan mo't asawa na, tabarupay. Sa maysa, manumutan at awan anatay day di papa. Agyaman anak ko. Siyak mat, numabalbalin na ko ma. Uray saan kayon ang makiin na yapay. Tadadakkel kami matan nga anak yu. Mama, naalas akitaan amakiayan ayat kayo pa'y iti dayta nga edad yo. Masuruna ka dagiti sao dagiti tao kada kayo. Isuapot din nyo kumantian nyaman a relasyon nyo kina Uncle Berto. Anak ko, bayan nyo ko mga ipanaknak ni Berto anapod no, ti panagayat na kanya. Basta, kontra ak iti relasyon nyo iti dayja alakay. Sa maysa, saan na mapagtalkan ti rupa na? Da kayo mat, Manong Ramil, Manang Gemma. Di yu kumamat saktan tirik na ni mama. Ay na, narabyan tamat na nagahawit anak ko. Naganasan tamit ngamin iti nakis-istorya kadagiti kakasinsin ko mama. Masabat tamit ti kaanakan nila kay Berto. Paimanta ka saritak. Ramil anak ko. Anya nga iti ibagamkan ko na. Mabit man lang, Manong Melchor. Ada ibagak. Apay ka di Ramil. Anyat ibagam. Pagbagaman ni uncle mo. Tadaywanan ni mama. Amok tumit lang at ikinabak ng laang ni mama ti alalmanan na. Ramil anak ko. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Baybay andak lang mama. Takayat ko nga iparupa iti day ti atao. Adjak kayat ti uncle na aparaken ka. Anya? Nagalas mat gayam ti pagkikitaamon kan ni Uncle Berto. Ramil, nunabak nang kayo. At damat kinabak nang ni uncle ko. Gaputa nag-abroad idi. At dapay negosyo na. Adulamin da kita kay bagbagam. Basta idanon mo kini uncle mo Aberto. Ti amin nga imbagakin ka. Ramil. Won, matungpal, Apo Ramil.
Nakadanon tan dito'y balay, Ramil. Mama, Diyak magustuhan ti inaramid mo itay kini Melchor. Nasakit ti pa nagsasaom iti ulitag na. Saan ka pinadakkel tapno agbalin a bastos? talaga gayam nga isakit yun day, alakay, mama. Uray kitaan nyo, pudno amin dagiti imbagak. Awan to tinasaya at pagtungpalan ti pan nakirelasyon nyo kenkwana. Agyaman na, Lourdes. Tanaka umay ka ita dito yung restaurant. Kunak no di na kung pasgan iti awis ko ken ka. Apay kit din na saan. Napatag ka unay kanyak, Berto. Ayon kanyam. Pasensya kan iti anak ko ani Ramil, ha? Diyak man amo no apay mati nakasya iti ugali na. Sikal ako man ti mangidanon iti dayta iti kaanak kam ani Melchor, ha? Kinapudno na. Di man, order me, apay na ba? Nakapungtot ti ka anakak, gapu iti napasamak. Ngam kinasarita kon. Imbagak, nga ipanaknak ko kadagiti anak mo. Anadalos ti panggap ko. At talaga, anapudno ti panagayat ko ken ka. Siyak ti mababain gapo kadagiti aramidan dagiti anak ko kan ka. Nang runa ti inaunaan ni Ramil. Bayam laeng. Tinasayaat. Agkalay sa takit din. Tabarang no aramidin tarita. Kat mamati dagiti anak mo. At talagang ayayatan ka. Sigurado ka iti dayta? Wen. Kat sapay la kuma, ta umanugot ka. Apay kit tinasaan. O sige, kasarita ta dagiti anak ko. May papan iti plano ta. Jema anak ko, ingkaman gumatang ija store. Kurang matgayam tinagatang ko nga ingredients to ilot-luto. Apay namin ayaan nagado dagiti ilot-luto yo mama. Ada ka di okasyon? Awan. Basta mapankan iti pangibabaonak kan ka anak ko. O sige, urayan nyo nga rod biitan mama. Ay, adan samat sa nga ili ni mama inton madamdama. Iso ang nagaduunay ti ilot-luto na. Ay, inak man dagatangan ng ti pagatgatang na ija isto. Uncle Berto, agrobrobuat ka mat? Wen, kaanakan. Tama panak man ije balay di antim Lourdes. Mabalin ti sumurot, Uncle. Nagpintas gayam ni Jay mga anak ni Auntie Lourdes. Nakitak ija store. Ay loko ka. Agayat kan samat iti anak ni antim Lourdes. Ngam awan matkit di tidakas na. Ngam iti sabalin tong aldaw ti panang pasyar mo ken kuana. Saan pa nga ita? Napatag ti pagsasaritaan mi. Ipakadakon ti panagkalay sami iti inada. Nakasaganan ti makan. Urayan tayo biit ti sa nga ilik. Taada ibagak kada kayo inton madamdaman. Siya kon ti mapan mangkita. O sige anak ko. Naimbag arabiin, iha. Kastamat Uncle Berto. O sige, sumra kayo ala. Umay ka dito, Berto. Agtugaw ka mutan. Taglalang lang tayo amangan. Anya? Naikatan ti ganas ko amangan. Jak kayat akasango da ito'y alakay. Agtugaw ka, Ramil. Saan ka pinadakkel nga balin abastos? Manong, mangan tayo kumapay mat Kan di mo nga minan lapdan da mama kan Uncle Berto. May sakamat. Sana mabalin. Yan ta nga agpili kayo, mama. Agpili kayo nga rod. Siyak nga anak yo. Wano da ito'y alalaki. Mama, Manong. Bye-bye antayo nga minan da mama kan Uncle Berto. Amangan no dapay da ka sa mapasamak kan ni mama. Jakon kayat dito ang mapaspasamak. Jak kayat asyak ti rason. Tapno saan kayo nga kikinawatan. Isu asyak lang ng tilumiklik. Ngam dito iti ibagak kada kayo. Ipatpadag ko unay ti inayo. Apa yan? Manungal daw nga gininom kayo. Amangan no agsakit kayo.
Umay ka man kit di ka anakan. Tadanggayan nak nga uminom. Kaya't ko ang malipatan ti parikot ko. Uncle, diyo ko mabaybay anti salon at yo. Kasanon dagiti negosyo yo, no agsagit kayo. Jak pay mat nga rod unay kabisado a patarayan. Ala uncle, husto daytan. Ay ayatok ni Lourdes. Ngam apay adi dapat tsinday ta. Kasanok nga rod amay panagnak iti inada ti kinapudno. No di dapat ikan iti gundaway. Mama, pangaasim. Mangan ka kuma, uray basit laeng. Agpupupok ka matlatan di kwarto. Limlim tagan tama tayo. Gapo iti kasasangit yo. Amo manak ko. Nasakit para kanya ti makitkitak nga ugali ni Ramila kapsat mo. Diyak kayat nga agbalin na bastos kan awanan mo do. Pinadagkal kayo mat iti nasayat. Mapayakas jay ti ugali ti kapsat mo. Mama, nalabing adi nalakayat nga agladingin kayo iti udi na. Ngam agpinpin natag kami ken ni Berto. No dagiti sani ko atayo ti pagdanagan no. Di na almanan dagita. Daputa damat negosyo na. Amok day ta, mama. Kat maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Alan mama. Mangan kanuan. Ngamin. Diyak kayat nagsakit ka. Apay, anak. Mama, Ramil, anak ko. Narakop na. pakawanin da ko mama. Nagbutengak lang amin. Nga mga nulukwan na kayo lang ni Uncle Berto. Diyak kaya ta masaktan kayo. Isungain karik iti bagik. Adyak ipalubos ang mapasamak ti kasta kada kayo. Ngam nagbiddutak gaya mama. Tagpada kayo gaya manapudno iti tunggal may sakin ni Uncle Berto. Isu asigi. Jakon lapdan ti ayan ayat ya. Ta nagkari adi na kanto pasakitan, mama. Agpaiso, anak ko. Di mon kontraan ti relasyon may kin Uncle mo, Alberto. Wan mama. Ipatpatit kayo, unay. Kat kayat kong agsubli ti sigod agaganay gayan nyo. Agyaman ak, anak ko. Uray syakmat, mama. Pabora ko nga uray agkalay sa kayon kan ni Uncle Berto. Win, mama. Takayat ni Manang Gemma ti maki-double wedding. Ang talakaman mo tita Lovely. Tila ibagbagam. Ay na, anak ko. Agyaman ako, unay. Diyak maila daw, anti kinaragsak ko ita. Nakaragrag sa kag unay, Lourdes. Ta iti mabiit. Agasawa tanton. Agyaman ak unay. Gaputa ka maudyanan na. Imanugot na't laeng dagiti anak mo ngagkalay sata. Pagyamanan ta day ta iti Diyos. Gaputan na lawlawagan ti panunot dagiti anak ko. Imanugot ta. Gaputan na paniknakandaan na pudnutan iti tunggal maysa. Wan, Lourdes. Kat agkariak manan. Ayatan ka iti napudno. Aginggat umang-angsak. Data tinaikari, para iti tunggal maysa. Gaputa jak narik na ti kastoy nga ayat. Idi ka bamban wagak pailaeng. Ay ayatan ka unay, Lourdes. Ay ayatan kamat unay, Berto. Kat sapay lang kuma. Tadikan to agbalbaliw. Imanugot matlaeng dagiti anak ko iti panagkalay sami kini Berto, Mr. Lonely. Impanagnak ni Berto ti kinapudno na kanyak. Isu anaan-anay, anaawat dagiti anak ko nga agbalin. Amay kadwa nga amada.
Ita, nalpasan ti kasarmi kiniberto. Katagpada kami anaragsak iti agdama. Alakastan, katagyaman ak iti panangidrama yo, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lourdes. Lourdes pagayam ko, husto ti kunada. Awan ubing, wano nataengan itinagan ni ayat. Impanaknak yu dayta, kinimang Berto. Ala, idawdawat ko ang mataginayon ti kinaragsak yu asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Lourdes, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Mangan ka na ko. Umuna kan to na maturog taurayag pa ni tatang mo. Wan nanang, ngam ilapas ko pa'y adagiti homeworks ko. Nanang, apay ka diya ka na yun ang nabartak ni tatang mo sumangpot. Pasaray kabilan na ka pa'y. Ay na anak ko, di mo latan ikaskaso ti makikitam iti ang mama. Dakkel ako nanang. Amo kunti kina-irresponsable na nga ama. Anak, saan ka ko mga agimula iti sakit tinakam iti amam? Amam lata day chay. Pasensya kayo nanang. Maasyanak ngaminan kada kayo. Da kayo latan ti mangisaksakat iti para iti pagbiag tayo. Ay na anak ko. Awan anyaman na kanyak dayta. Basta ti makunak. Igaad mo, ti agadan. Marisa! Ayan mga de. Nuy nayaban kan, umasidag ka dagos! Apay ka di aya. Ha? Agpukpukaw ka manin, katrabrab Nakababain ka dagiti ka aruba. Nabartek ka man ngaminan asim mangpat. Wan gayam. Ayan ti sweldom anapan na kitang dan. Dahil talat amom. Awala. Ingatang may tiarak. Unay ka matanda niya. Imbes nga itad mo kanyak taigatang... Sumartang ka! Ano di mo kaya't at ibabak man ang tangiwat mo? Kastalatan ti aramid mo. Panawan ka man lang. Makaumat pa nag-iungiwat mo! Kaanong tungatang agbalbaliw ti asawa. Agawa am ti agrubat anak ko. Ang mga numala daw ka pagadalan nyo. Nasa papay, nanang. Tulungan ka pa nga gibalkot kadagit ilakom ang merienda. Ay, nasaanan. Ingkakat agsukatan anak ko. Aywan gayam. Ada project ni Media School. Kat masapol ko ti paggatang kadagit ti maaramat ang materyales. Kasta ka di. Ala, bayam tapadasag ti agrimedyo. Kan barang malakok ang masapadag ito eh. Agyaman ak nanang Agan anos kayo kuma. Igaud ko ti agadan. Tabarang makalpasak to. Kat di kayo ton pagtrabahuan. Agyaman na kanak ko. Sige. Igaud mo ti agadan. Taikarkarigatak ti mangisakad. Uray ta damat lang tadalulong amang tultulong kadata. Wen nanang. Namnamain nyo dayta. Kwartaman, Marisa. Awan korta. Di ka man. Ayun nga, ito naglakwam iti merienda. Igatang ko day iti bagas. Taawanan ti mailuto. Itad mo pa'y lakanyak. Tano mga bakak, ad-adun to abagas ti magatang ta. Anya?
Mapan mula isugal ti kwarta ang nagregregatak. Mutoy man kid kita wallet mo. Di mo alaan ti wallet ko, Daniel. Isublim kanyak data. Kasapulan ti anak ta ti kwarta. Kan igatang ko iti bagas. Tano isugal mo data. Sigurado ang maibos mo tlaang. Nay, apa yun anak ko? Agsagsangit ka ba't nga imay? Mala, sumrak ka. Agyaman nanay. Ay, makapadanag mo ti kasta alangam. Nasakit tinakam ko iti asawa. Linaklakan na laan na pan insugal di kwarta nagregrigatan. Sapay itad ko kumatidad do mapaggatang ni Jonah kadagiti masapol na iti pagadalan. Ay, oo na yun ti asawa mo. Talagang awan pa nagbaliw na. Irresponsable lang arudan. Alaon na pa iti birok mo. Ala, gusto day tan manang. Ikang kalangan iti gatang mo iti bagas. Kente gatang mo iti project ti kaanakak. Among dayta ading ko. Kagap-gapo iti ni Jonah dito eh. Ket imbagada nga adda ka sa pulan na agatangan. Agyaman ako na ading ko. Naimbag ka unay ka na kami. Asino kumapay nga iti agtitinulong, no di da tayo. Nala, umay ka mang sukat iti bagas, ta isupay mo't agatangam anak ko. Agyaman ako unay ka na kayo nanang. Naawan kayo lang at Diyak amunoy niya tibiyag mingagin. Oh, agkape kayo pa'y tatang. Idisuklatan dito lamisaan. Nagyaman anak ko. Talaga naraman ti timpla ma. Dahito kati kailiw ko kan anak ko. Umay kayo nga min sumarong karsag paminsan dito'y balay atatang. Uwan ka di. Kumusta matan nga jay sadot nga asawam? Anya ti kunam si kaalakay? Daniel, ada ka matgayam dita. Nagbastos kan. Di nakpaimot mo respetaran. Kahit po numat nga mina, sadot ka mat. Iso at di mo sakitan, timbagakan ka. Ay na, no saan ka lalaklakayan? Talaga tutupan kan? Gusto daytan, Daniel. Irespetom kumamat ti amak. Nita, isakit mo gayam ti amam nga andod. O sige, da kayon tagdan na. Talaga bastos ka lalaki. Guston tatang. Ang subli ka dito eh! Tatang, guston. Bye-bye yun ti asawak. Mala, umay kayo kit din. Itulod kayon ije balay. Di naklinapdan ni tayo Marisa. Ay makita tayo diya bastos nga asawam ti aramida kan ko na. Ala, agtugaw kayo kit din tatang. Apa yun lakay? Ay dati na pasama. Madlaw ang makaungungot ka. Ay, yalaan kayo pa itidanong tatang, ha? Dahil bastos nga asawa ni Marisa. Awan respeto na kanyak. Talaga bastos! Huston lakay. Ang mga numahay blood ka. Tatang, ato yung tidanong. Uminom kayo. Hunggayam. Panawan kayo dito yan. Masampo na makasaritak ni Daniel. Diyak mapalabas dahi kong inaramit na. Ayan tin sangbat mo amakan, Marisa. Maiturad ko ti amin nga aramidam kanyak, Daniel. Ngam no iraman mo ti pamilak. Sabalin asaritaan day ta. Nagkarit ka na. At da ka di pampanakal mo kanyak, ha? Gusto ko man dayta. Tatang, nanang, di kay kumamat agapa. Dahito'y awan serbi ng inam ti bagbagan. Ay na, masurunak lang. Di ta kayo manlangan. Nanang, okay ka kadilaang. Uwan anak ko. Hindi nakpakadanagan. No di ka lang pampanunutan. Nabayag ko man a pinanawag ti ama. Saan nanang? Diyak kaya't ngagsina kayo kan ni tatang. Dahito'y laang ti masida, Marisa.
Simumulagat nga ugot ti kamote, kan may sa atoyo. Pasensya kan. Day tala ang ti kabailak agatangan. Dumakdak ka lang ti gastos ti anak ti iti pagadalan da. Kat masapol nga agurnungan. Adulamin day ta adal-adal. Sigurado, makiasawan tumatla day ta adagos. Iso pagsardeng langan nga agadal. Anya? Ha, awan lang arod ti serserbi mo nga ama iti anak ta. Ipaidam mo pa iti adal, asyakmat ti mangisaksakat. Aha! Naglaing kakit din ay ang agdrama. Alakit din, ingka gumatang iti naimas asidak. Tano saan? Ibarsak ko dagita amakan, dita rupam. Anya ti kinunam iti kabsat ko, ha? Marvin, ading ko. Padasem adangran ti kabsat ko. Tasak ti makalaban mo. Uncle Marvin! Ado yung ti allowance mo ka anakan. Awato mo. Tama pa anak kon. Sakbay amalaw anak daw ito bastos na naman. Nita. Agyaman na, Uncle. Pasensyaan nyo lang kuman ni tatang ko. Di kaila pang panunutan. Tutupak ti amam. Sige. Idulin mo ana imbag ti kwartam, ha? Wan, Uncle. Katagyaman akmanen. Takrot kakit diya, isot ibagam. Agsubli ka man, tagpinadas ta. Huston, Daniel. Sige, nanak. Sumrak kan ije kwartam. Wan, nanang. Una yan, Daniel. Talagang awan respetong iti pamiyak. Makauman ti kastang aramid mo. Balasang kan, John anak ko. Kaya't nagpintas ka. Agyaman na tatang. Angan. Itaman pa'y adi kay nabartak asimang pa. Awan paggatang ko iti arak. Amang ano adapay natda iti kwarta nga intad itay ni nanang mo. Buludak man pa'y lahan. Bayadak tumat lang into nagsweldo kami. Anya? Kasano ko maamabayadan nyo? Kat awan matrabaho yung ita, tatang. Anya ti ko nam? Bastos ka! Hoy, Jonah! Anak ka lang. Kat awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Ala, itad mon kanyak ti kwartam tarumwarak. Awan pa'y serbiyo mat nga gina. Jack itat ti kwarta nga inton ni nanang. Tanayunan na nga allowance ko inton bigat. Tatang, agbaliw ka kuman. Naragsak tayo. No saan ko maakasta ti ugali yo. Nalaing ka mat asumawan niya. Huh. Anya tinapaspasamak dito eh. Anya manan kinaramid mo si ka, Daniel. Dayta anak mo bastos. Di nak-amo atong palen nga amana. Sakit nagalas ti panagsungsungbat na kanyak. John, anak. Ibagam kanyak no anya tinapasamak. Diyak kayat nga alawan ni tatang tinatda nga allowance ko. Ngamin, ambok matlaang nga igatang na lang iti arak. Diyak inted nanang. Taisupay mat anayunan nyo langan inton bigat. Una yan ti kasta nga aramid mo, Daniel. Dinak lang aruden ammo at tulungan. Pasakitang pay tirik na ti anak ta. Oho! Nagadula amin nga pagbagam. Agpada kayo nga ginangawan, Serbina. Hustong tatang, pangaasim. Ala, huston. Umay ka nanak. Baybay amon ti ama. Sumraktan di ta balay. Anak, ingkaalaan dagiti kawas mo. Mapantapay la ije balay dalulong. Nagdagsan ti baro kung ko'y tinakita kita'y adyar ti amamkan ka. Nanang, kabailak nga ibturan dagiti pamasakit ti amamkan niya. Ngam ti Jack maituran akitaan. Kat nusikan ti pasakitan na. Sige, nanang. Jack kumakayat apanawan ta ni tatang. Takaasimat. Ngam, kaslaawan patagtakan ko na. Tila ang bisyo na tinapatagkan ko na. Diyon, anak ko. Jack kumamat kayat nga aramidan ti kastoy. Ngam na uma akon nga agur-uray iti panagbalbaliw ti ama. Nay, ada kayo mo't nga gina. Kan apay na daawit yo abag. Nanang, pastragan ta kami kumapay. Ala, sumur kayo pa'y larod. Agtugaw kayo. Agyaman kami, Lola. Agyaman kami, Lola. Kan agmano ak.
Kaasya na ka ti Diyos, apok. Anya ka di tinapasamak, Marisa. Nanang, makipagnaad kami kumapay dito eh. Nauma ako iti kinalas ti ugali ti asawa. Idi pay lang amin nga ibagbagami, apanawam pay laeng ni Daniel. Tabarang makaamiris, kat agbalbaliw. Ala, dito'y kayo pay laeng iti apok. Agnaed kayo dito'y, aging kay iti kay kayatyo. Uray, tadakda kami laeng magkadatatang mo, kanti kabsat mo ti agnanaed dito'y balay. Agyaman ak nanang. Naibaglakit din tada kayo latamang tultulong kada kami nga gina. Ala, mangan ka lang kaanakan. Agbusog ka. Agyaman ak angkal. Hangam, jak kaya ti lumok maglaunay. To'y apo ko na ya. Oray lumukmag ka, napintas kan tulata. Ala, mangan kayo kit din. Agyaman ak unay kada kayo nanang. Tatang, ading ko. Jak ka ba ulanday kayo magmay sama ka? Ipatpatagda kayo launay, manang. Kandi mi kaya't amarigregatan kayo. Isong agtitinulong tayo. Pwede na ita, anak ko. Agyaman ak iti Diyos, tada kayo tinagbalin a pamilya. Nasabali lang at tsaka mo no anyan tinagbambanagan mi nga gina. Ala, saan kan nga agsangit anak ko? Ada kami lata dito'y, amang ipatpatag kada kayo iti apo. Narigat ti inaramid ko a desisyon, Mr. Lonely. Tano mabalin, Jack kumakayat amay matangan ti anak ko ti pan nakarakrak ti pamilyami. Ngem awan mat apulos ti panagbaliw ni Daniel. Ita, saan kami pa nagsubli ijay balay mi? Gapo ta saan lata nagbalbaliw ti asawa. Nakunana pa'y anaragragsakpay kano no awan kami a makibibiyang kenkwana. Ngam ikarkararag kulat ta ti panagbalbaliw ng tukuma. Alakastan kat sapay lakuma. Tanakaibati iti adal to'y pakasarita. To'y pagayam mo, Marisa. Pagayam Marisa, adda talaga dagitikas iti asawam nga irresponsable. Ket nagasat ka gaputa nasaya at kada kayo ti pamilya ang nagtaudam. Ala, sapay lakumata makaamiris tumatlang ti asawam, ket maurnos yu matlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amarisa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.